Kublai pi baru kini kilong ki kubor bamta kasni. Kaseng Neutrap Achik National Movement HANM Mausau Area Unit haka khandu trik risau arhajar arpsan. Hapo kajingilam usamla banshan yau piau presiden bat usamla Exlanda Thongni. Skatri lalit jurip ya ke PHC ha Mawthawpdah. Hagani kajinglet jurip jeng kaseng ya kate kajaka sumar kadai hadian bakaseng kalayo ya kajing ujo nakipat ba. Jok kate kadong kathan halor kajing bamdan ki doktor ha kasing Saitjain bakasngi ublay. Ka seng hagani kasngi kalayo ru banit ya kendu ya doktor badai pet bat hagajing ya kren u doktor ulay thu bahagani kajaka sumar dan tang iwe i doktor MBBS bat iwe i doktor Ayush bat kasyam jing e shibun yaki ban ai jing shakri yaki pat bah. Kumta kaseng HANM Mausau Area Unit kadawa na kasorkar bakadai ban pa doktor MBBS biang sa iwe ni arngut hagani kajaka sumar. Hadin ba nilayos ngeo ya kajing ujor lane kajing kren jong kipat ba jong kane kadong katany ba hapo Mawthawpdah PHC babun nak isi sejan sngi ublay kimyadon doktor te ngila kelibnya naki ki ong ba ho jua kila don arngut ki doktor ba kasi sejan sngi ublay ro layo bandon rei menta pade lasim sting ba hakasngi sejan sngi ublay kim yasa syu sapo ka PHC teng ni na kaliang ju kaseng nilawan ban ya kendo markmat ba doktor nila persang ban keli ba nila surveru ya baro ba hato kadai ko baki pajba ki ujor lan ki kren ba ladon arngut ne kumno ndrei ni lalap menta ba hapo PHC Mawthawpdah udon tang uwehi doktor te kasem jing e yo ndrei ladang ibu tang iwe ko bagalong menta kalong kajing dunong ko bakraw nomar ratip ladadon tang iwe na du ka kamying kamsem u hapan be hi tang umar we kamying namara kajing im jong ubru ka don be ka kamying nanta saki meeting beper ladaki don kumang te apo civil ulah haban lechi tang marwe te apo PHC pat kala shui renghang no te ngi kerpat nakaling jungi kum kaseng ya ka sarkar ba lakumno kan pej benia kan kmi lam ya kan ka PHC ka badon don hangne apo Mawthawpdah ba ka population kelabon hendrai ki doktor ki duna te ngi kerpat ba lakumno kin pa biang sai we lene ar ki doktor